Uganda teacher, the Eastern Emperor Uganda, a bony talented speaker, Zezira yansomesa bidongo bana, kino ekintu kindi musayi, okuva ku dada wange ni baba, iwane mpikiro sembere, ayengo sembere oleka mwakayirayo, nsinzire wano mubani likodisaidinda, bana basi tete n'engoma, kano baketoli bawe, abalungi mwabula amalyandi. Mukyala wange nendo setembe kuli byempaya, maiso malungi itala, switi nendo setembe kuli byendoda, obwire nalose bubi, era kyova oli kumbonanga nkoteko omutwe, ndigeze kukwegumyangako, aye njira okubonanga nzirabye enguma, nalose bakuntwaireku, era kwoba oli kundu w'amaziga, nuwe nkukubira ku isimu, ngompaire bwa musada nagemye esimu, kale ekyo bwenzitiremu, osana olayire mukwano oba oli baawo, nga ne bwe ndibangwire nendo olayire mukwano oba oli baawo. Amina yangumyanga atyo, aye bwabuna ku nkyo yandekera abato, ekigambo ndibaawo, yali ategeezanga ndibwawo, Katonda yakweka emyoyo, twandimanye ng'abalungi n'ababi, iwe oli baawo, iye nkakase ntya nga iwe oli baawo, bwe buli kyakengwire, layira tolindekera abaana b'olizaalawo, niwe oli baawo, iye nkakase ntya nga iwe, bwe buli kyakengwire, layira tolindekera abaana maama n'oweta. Leka nkugerereko olugero, aye nga lwanako okufa, awo olwatuuka yotaali nenza yabaayo, era waliwo omukazi ayefuulira omusaada we, muno omusaada yaliira amaziga, ati banange maama w'abaana atondeka, omukazi yakimininga era yafumbirwa omusaada ow'embale, bwatuuka yazaalayo omwana, mama omwana yafa baziika, amaziga g'omusaada we geyalira amangi n'agamukuba omwigo, amaziga ag'abaana be beyaleka kebalooba n'agamukuba omwigo, amakulu ag'olugero mwinoni bwayalikanga munanga obangawo, oyinza omuleka olw'obwavu ayoba wakabwaka kayiri yafuna enusu, wegomba kwira niwe oli baawo, iye nkakase ntya nga iwe oli baawo, bwe buli kyakengwire, layira tolindekera abaana b'olizaalawo, niwe oli baawo, iye nkakase ntya nga iwe, bwe buli kyakengwire, layira tolindekera abaana maama n'oweta. Kyabulidde bulidde omusada gw'oleka olw'okubula empiya kabiri n'amaani afuna, ate ekindi omukazi misegedde omukazi yasooka bikuwa okugaziya obwongo ono w'okubiri. Amina yandaga nti al'omukandeka w'abaana, ate nga bakeramba nti gw'obwine kuno omwana, oyinza okwendozaala Katonda ati abaana yakukuba laana olw'ebyo ebitasaana, giwava waleka abaana ate otyozaala abaana, webota bakubya wayimu obwoni kunabuzaana, oli ky'okwidukira ng'otandise osiirana, abakulimbalimba buli kyanga bakwegana. Amina ebintu by'okola bikutwala mu geyena, ate nga nali nsuubire nti oli kyamujjana, bigambo tokyalikyali antamu ebisala, Alex Matiti ab'embi batandise okulwala, nisabye kisistalaiti ebeewo mirala, kuba yantunda mu nsolima abantu bantegera. Bless Tobo Tabu niwe oli baawo, iye nkakase ntya nga iwe oli baawo, bwe buli kyakengwire, layira tolindekera abaana b'olizaalawo, niwe oli baawo, iye nkakase ntya nga iwe, bwe buli kyakengwire,
Laila tolindekera abaana mama noweta niwoli bawo iyenga kasentya nga iwoli bawo wabuli kyakengwire Laila tolindekera abaana b'olizalawo niwoli bawo iyenga kasentya nga iwe wabuli kyakengwire Laila tolindekera abaana mama noweta Sanda speaker man, that is an employer, never joking at the business. Producer glasses, so run them tune. Lega lega bakulimba kubanga nzeu